waktunya makan. Assalamualaikum akang dulur, wilujeng tepang di kalau kidulnya biasa makan nikmat di senja hari ya. Menuna tuh saya aya sama hungkul yang daun sampo lalap lah lauk asinnya taruang kasadayana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menu di kampung. Biasa we aya lalap daun sampo nya. Coba iya nak sama goreng. Teksturnya lembut, mantap kajut. Lalu asin. Pedasnya pas. Ayo orek pamere. Setelah maghrib alhamdulillah nah kagok.
Hmm. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kasadayananya. Hatur nuhun pisan, salam kawilujengan. Wassalamualaikum. Ya, lampang ada ini. Lampang. Kita. Kecil dulu nak, cek. Nah, kawan.